It is my honor and great pleasure to welcome His Excellency, the first American ambassador to Montenegro, Mr. Roderick W. Moore, to the stage. Dragi gosti, velika mi je čast i zadovoljstvo da pozovem njegovu ekscelenciju, prvog američkog ambasadora u Crnoj Gori, gospodina Roderick W. Moore, da mi se pridruže na sceni. Dobro večer, prijatelji, dobrodošli na sparno i kišnu marezu i srećan dan nezavisnosti. Ja sam izuzetno počastovan što ste prihvatili naš poziv da sa nama proslavite ovu 233. godišnjicu nezavisnosti Amerike baš u ovom lijepom mjestu. I posebno dobrodošlicu želim kompanijama koje su sponzorisale ovaj događaj. Bez njihove velikodušnosti mi ne bismo mogli da slavimo u ovakvom finom stilu. Također bih želio da iskoristim ovu priliku da se zahvalim timu iz ambasade predvođenim od strane koleginice Leksi Bonure, koja je dala sve od sebe da se pobrine da je svaki detalj večerašnjeg događaja savršen. Hvala, Leksi. I još jedna stvar. Preksjutra naš dragi kolega Marcus Michele, šef političkog odjeljenja ambasadi, zajedno sa porodicom odlazi iz Crne Gore. Markuse, nemam pojma gdje se nalaziš tu, ali ja bih želio u ime svih tvojih kolega u ambasadi da ti želim puno sreće i da ti se zahvalim na svemu što si uradio tokom tvoje 2 godine tu u Crnoj Gori. Ranije smo vidjeli naše dvije zastave. Dvije ponosne, nezavisne i demokratske nacije. I te zastave su me podsjetile na partnerstvo koje postoji, koje živi između Amerike i Crne Gore. I dame i gospodo, zadovoljstvo mi je da pred svima vama kažem da je ovo partnerstvo danas snažnije nego što je ikada bilo u istoriji. Možemo svi biti ponosni na ovo partnerstvo, ali ne možemo imati smjelost da preuzmemo punu zaslugu za njegov uspjeh. Ovo je odnos koji ima duboke korijene. Sjeme ovog partnerstva je bilo posijano od strane državnika, kao što su predsjednik Theodore Roosevelt i princ Nikola, koji su vodili naše dvije zemlje za vrijeme osnivanja naših diplomatskih odnosa prije 104 godine. Posijeno je bilo od strane preduzimljivih diplomata kao što je John Jackson, prvi američki ministar u Crnoj Gori, i general Anto Gvozdenović, prvi crnogorski poslanik u Americi. Naše partnerstvo je pustilo čvrst korijen u stjenovit teren mjesta kao što su Montana i Nevada i Colorado, gdje su talasi poduzetnih crnogorskih doseljenika gradili svoje živote, sudbinu i sreću. Ove korijene su navodnjavali hrabri sinovi Crne Gore, ljudi kao što su James Meštrović, Vuk Kustudija i Vukašin Marković. Ovi junaci su se borili za slobodu sa oružanim snagama Amerike, zemlje koju ih je posvojila, i prolili su svoju krv na evropskim bojnim poljima u Prvom svjetskom ratu. I naše partnerstvo sa Crnom Gorom nije uvenulo nakon nastajanja Jugoslavije. U Drugom svjetskom ratu Amerikanci i Crnogorci
su opet stali rame uz rame u borbi protiv tiranije. I u aprilu ove godine mi smo proslavili sa vama solidarnost između naših naroda koja je iznikla iz ruševina katastrofalnog zemljotresa 1979. godine. Čak i tokom posljednjih godina Jugoslavije, kao i tokom mračnog perioda konflikata na Balkanu, naše partnerstvo je izdržalo. Zahvaljujući ljudima kao što su Hilda Zakrajšek i Slavica Rosić, koji su tu negde, crnogorski studenti su učili u američkim školama. Crnogorci i Amerikanci su dijelili svoje kulturna dostignuća i hiljade Crnogoraca je otkrilo Ameriku u američkom centru u Podgorici. Na današnji dan, tačno prije godinu dana, ja sam stajao ovdje sa mnogim od vas i posmatrao istorijsko podizanje ove zastave po prvi put pred ovom prvom američkom rezidencijom u Crnoj Gori. I tokom prošlih 365 dana ja sam bio svjedok u više navrata stvaranja istorije, dok je naše prijateljstvo još više raslo. Svjedočio sam u Kotoru kako jedan od najviših američkih diplomatskih zvaničnika hvali Crnu Goru zbog uloge vaše zemlje u jačanju stabilnosti na Balkanu. I na Cetinju svjedočio sam kako 3 američka senatora veličaju crnogorske napore za jačanje naših bilateralnih odnosa. I svjedočio sam otvaranju američkog ugla u Pljevljima i osnivanju prve ikada privredne komore, američke privredne komore u Crnoj Gori i prvoga ikada američkog crnogorskog poslovnog savjeta. U bezbroj navrata moje kolegi i ja smo naučili iz prve ruke kako snažne ljudske veze spajaju naše dvije zemlje. Bili smo bukvalno obasuti izljevima prijateljstva od strane građana iz 4 ugla Crne Gore, od sela Bukovice do pijaca Gusinja, od starog grada Ulcinja i Bara do košarkaških terena Herceg Novog, od vinograda Crnice do brdovitog sjevera. I gledajući večeras predamnom ovaj prostor vidim više stotina ljudi, vladinih, zvaničnika, diplomata, političara, novinara, studenata, lidera, nevladinih organizacija, poslovnih ljudi i mnogih drugih koji svakodnevno radi na stvaranju jačih odnosa između naših zemalja. Iz dubine mog srca ja vam se zahvaljujem na energiji, na viziji, na posvećenosti i najprije na prijateljstvu.